Maulia tema ikaw Tuhan, isudila tinggal di wasam mga ikaw halipaso di kami, para halipaso kami palipag, na marhululang arburo, lumubi ba Tuhan wala tiyong kami, dinaugtabas sa keluarga na baru, dibere doon tibong namin, posturohan namin Tuhan. O Panginoon kami Tuhan, paso-paso na sila gawin keluarga na uli, keluarga na berbahagia, na marulat tutor marbulok tuhijang mamarafak kulabok. Ikaw Panginoon kami sa Tuhan. Tuhan dinawaborhat mahami. Mangido paso-paso na siya kaway paso-paso pa doon sa repeo dia dibere namin o tudoro namin. Dumani kami Tuhan takparong marani dan doon marani pati namin. Benar ko jong-jong Tuhan. Mari kita na posong lah masuk asal giat keluarga Daudi di tengah-tengah namin nang sumali ditulong. Atau binaborhat kami Tuhan mardalan madapoton joromi dongani mahami. Amin. Haleluya, Martania mahita.
Tuhan debata amanami nagiban wagijam. Horo na mga turhon pardongan sa regioni. Didahuro dengan nanyon. Ima sinoperentus marga si Manula. Doho si Roser Pelan. Buru Banggao. Namarsaka pinay marbagas. Jalan naruro na sila mangido pasu-pasu. Atong sa tata mana sila di bagasan asin Tuhan. Pasu-pasu jalaramo di mana sila marhiti patahulungi. Rajai mana sila marhiti to di pagbadia. Asa mamuka jalan marunong di bagasan dami pardongan sa hidup na sila. Tami hokatanya nanyo. Arangnya si tohon tolong miroham. Ane hukul kahita sa huna. Moro Jesus dongan nilas roham. Jesus si pangurupin blas roham. Hora pose aomi dokos di rohami. Madongaton Jesus ilas roham. Las roham, las roham. Madongaton Jesus ilas roham. Masinon kang mariho, bintang pakirimoni. Madongaton Jesus ilas roham. Molo Jesus dongan di las roham. Jagaon naton dimi las roham. Tiruon mumatotong dane na ulong nari. Salelem ningolumi las roham. Siya sa luna roha. Di mana maramo di hati-hati roho pikiran ng nabi. Di bagasan Kristus Tuhan ini. Amin. Huria itu kata na batas roha na dinobus dalam hinahurongan di bagasan Kristus. Hata itu kata manggokon doho panjuho tuhita diulang opas papas-pasun yang doho tuhita. Huweli siang Sada Korintus Bintu 10 ayat 14 Somonong malito. Di bagasan hahurongan matulus sa silina dihamo. Di bagasan hahurongan matulus sa silina dihamo. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ima sahana atong isiruhita colma ima na tinoppa ni debata suman tu debata ditompa ruhita tumingu pana tulus tu pangalahona asa tu manguluhita di bagasan habadiyaw na muga dito mula dipilih debata hita di bagasan Kristus Jesus. Jalan mata keluar dihita yanakon ni dibata. Atau dihita kadungan asa Tuhan dua unino hita dito. Nain martua hita rakdohon dibata dihara jauh nanwain terlubo bima dihaguluan nasalin mililikna. Sudi Tuhan makasih holi kadua uni. Darah keturasya kita marga sinanulang doong marga di Banggao nasa makanomohon kadwa. Asudari kita sukunuain paguri doong oroan pasti mereka ingin supaya hidup berbahagia. Itu kan? Tusi do HP kita dijuk naik martua kita naik cupang kadwa uni. Ino bayro de batar bagasan Kristus
ni batu kontibion diatur hon mapardongan sarbion nyak kasih huton di mana tarbuar kita akan aposia atau di batado HP na mengatur hon pardongan sarbion alani kita karongan na hinahulungan di bagasan Kristus Tuhan tayo takas lawan rohata di Tuhan khususnya Tuhan dan Tuhan di Honoventus di bagasan hahulungan na tulus sa suhina diyan so wali manang tusinos di ho aliros serpeda dulu bangkau lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih puasa ala takas tabo tonga holong ni rohaido uno minggutan holong ni rohaido kantor pusat minggu negara Posia asa manang dia bebas saribioni ikut berdalak main di bagasan holong dak pola ditaguni honi so honino nang bisiros buru bangkau ade pasti saya yakin dan percaya kamu juga punya kelemahan. Aku pinapipat kita bulan ko hahuran aku terlumuri pa dia dapat minimatan. Ingat mak dihukumi hahulongon nido hahuran. Dihukumi hahulongon nido dosa. Ido nabinahin ni bata tiba kita sormi. Ido nabi dahil di bata tuhita sa dugna ang Amerika hurana lumay ko kuna pedita bit alay rolo di bata di bagasan Kristus aku mencintai ingok ba sorong Kristus ada mula pe hahurangan na hok may ba bahay may gabi hahuranganmu baru may di bata dan so ini masa balita ada nanda berubah kau pasti orang hapuran yang kedua alai buatlah itu menjadi kekuranganmu dan serahkan kepada Tuhan nungi yang dijumpa matong habadiau dohot hadwau di pasar yomora mulai terpaditak karumanan yang dohonok usukonong dan adong nabui bangi-bangi hinatago, hinauli, ni pardongan sarili. Tano, nabunong ba? Taruro na pardongan sarili kamu na. Darong naudarus yang dia mana yang orang kupani. Indah na pernikahan. Disorlet ito. Taruro na pardongan sarili. Molo jumpa. Saka di rumah. Alayo puluh fungsi sebenarnya dalam nokaci sian nokaci jara sian nokangon nabadongan saribe mon daun bara sian dalam diri mata alani boroma hata di hata tak kasih marido di bagasan naholong mak tulus sasunihan Jesus do pusat di holong dan langsung ini nabi kita keluarga besar si mangulang bahwa keluarga besar berbangga. Ade, di natapak itu bapak yang pada datang, tahu mak, asal dari sakor mak, tapak itu bapak tahu. Ima dalam tanah mananya kunara dombor dunia, asal dari tanah di pardongan sarjana sila. Di pasar Tuhan mahita sarhuna, ala nunga takas hata di Tuhata, mang gongkon, dohong madong kita, asal dari sakor tabatulus magmumurta sa Diyos. Amin. Nakahingka. Aliliwata naman namin di bagasan Kristus Jesus Tuhan namin na upasupasuhan. Tuhan ragang di pasu-pasu pada gini na patulog. Di palmontoro kami. Asa ketong hubad tulus na iholong ni Rohan. So nang jumolo ho makahulongi kami. Ang iya na bijumpa nas ni Rohan. Doon at kanawi na rin di tumatongan namin. Nausiman umayan di Panginoon ko, Tuhan at doon di Juliam,
Iba sinoperin tu si manulang dong si Rosa dari bulu panggao. Asal dia patuti Tuhan marujo bila sa dami padongan sa Dio na sila. Alam nung natakas na sila na sa haulungan, somoko na makahulungan. Alam ni Tuhan sa hatuhongan, ulaw namin sa Dio, marsana manuha. Jupa paso-paso ng namin dito atunan namin. Umarhin ni Kristus, Tuhan namin. Amen. Kristen Barbagas Somo si Pilipico. Ato,
Pangihong kamu majolo hata ni bata, tarimo turuh di pardongan saredio ni halat Kristen. Dun ditopa de bata jormai, didok ibanama, dan dengan sasada bawai puncung, bubahin madibana sada buru-buru pangupi dibana, bahin akuna. Aku ni didok Tuhan Yesus. Garuk na paurakon na niulida iya suala ni namarmainan na parang saro. Pangalaku to nang nababuat na sirani. Ato na pinalumu ni debata. Dan jadi sirang ni Jorma. Sonom madidok hata ni debata. Tumbawai tu sinoperentus marga simanulla. Hamu bawa hahrongi mapar di hutan. Somon Kristus na makahulungi huyay jala na mga lihupili na hukoksa unang muro kamuro pa inasida iko marroha hamu maduhan inasida sangaban hamu nasida somodongan panihan di hamuluan na surasunda dungi somonong madidok hata di debata tu parupuan tu si Ros Servelan Bolu Banggao dioloi parokua mabawa nabi songon pangului nari Tuhani ari bawa itu ulun di partihutana songon Kristus ulun di huliai iko botor benak forman toman marduan halabohon dohot haminahon itu di parangi di buru-burui iman harga di jolo di dewata dohot di jolo di jolma para sindohao dohot habasao dohot tasere pumiro hamahamu masih pauneunea mahamu huhu masih sia-sia saluhur riding miroha muru rimas panunggahio doho pangicahini dauma siap kamu alai dijang isaluhur nai masih haholonga mahamu ai dorahu-rahu minasu dinggan dungi dami nasihat debata ima mengeradai di baga seruhan muna jala saluhur na binahemuna berhenti hata mana pabahinan totong may berhenti waris bata Yesus asa ibana mengeradai rohamuna dohot ulau muna atau mga dipilihan di hata di debata tali turuh di pardongan sareponi manuku maaw oro doho maka jong-jong didolo di debatano bogo saruna doho didolo na kalongan na matpupulison na di baglo hamdo ima si Ros Serpelan boru Banggao na nilimo gabilo hamu sa lipi oro doho maka homo ibana siya nasa uhan doho manglaho siya nasa lubong tuho parang na bagiran doho ibana naon ho mga juay tu do tagaliona tung surahura parangina jalan masuk tupa paulahommo manat tadi kono ibana paingali sila kamaja kausuku moro na usadaroha mangolo isarhut nai dogma olo Serpelan Bolu Banggao niliri misi noverentus siman blangon bahaduan na salite naola doho maka jongtokon di jolo di debata no boto saduhuna do di jolo na kalongan na makupulison na di bagilo rohando ima sinoverentus marga simanila moga bisinodomo olo doho maka hodongi mana siya nasaruhan do marpangalaho na ture marado punibana do marparangi on parangi na dadia paruwa harap kristeko jalan masuk tupa mahiloloko mana tadi kono ibana pai mabisira kamatia kabusugo mono nang sadaro ha mamului saluhut nai dogma olo na poso ni debata doal na pasahaton hata na tuhamuna mga sahon buar ni debata amat dohuguar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohuguar ni to dipurbadia doa umat dok Tuhamuna na pinadumu ni debata dan jadi
sirangon ni jolma. Amin. Atong jalo hamu mapasu-pasu siang debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur homa damena tutod di munadi. Amin. Kuliah itu hata nunga mamuka pertugasan mulai tikyo anak dohoburu di Hubiata ima sinoberitu simanulang doho siros sorbelan lubang gaon ima di Hubiata hagabibi perdamaian besok marpun peldu di hari sadario Sabtu 2 Juli 2022 hatan itu hata mabuan performa sarjana sida Sada Korintus 10:14 di bagasan hawro mengatur sesering dari kamu lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Pabita nama kubasi pasu-pasu perbugasan, pabita marulak sormin sadari dulu, pabita halal esok mampu perlu ditandatangani jalan stempel. Kupasama telikon kamu pakai kamu mah hobar pun kono. Martua maganuk na bagabiyari Jehovah jala na marparangi yaka dan nayu pengantin Asiro Tuhan, baik mahal dari sehari-hari yo, asal bertua kami di perjalanan ini matang tanah. kita saluhna Tudoson hawambur na marparbuelo yang bojol mam di bagasan kabilu ni jabong. Tudoson tu nasi hawje tu doa kanakmu kumaliam ni jam kita saluhna.
isi ni bagasmu pengantin. Allah yang bodoh aku sejauh, ikut jauh balulona. Amin tatangnya kuma piliata. Kali bata amanami ngaliban magijam. Horo-haro anisa lumusilo leo nadinga doona sa bibasa na mayutos. Tupasahata mimasiya na lihong Tuhan pilihan nami tuho. Sa izaro may gagawag na utos di dolo. Pasu-pasu may garamuti. Asal perhasiat kami pilihan mo. Pagpuro na rajamu. Dito matuho ang diuliang lohod di portilyo. Buhay maruhan namin mahiti-hiti torti. Asal ang tadahan kurang isinor lihong Tuhan. Asal ang pilihami magdog mawiyati tuho. Mariti-hiti, Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Rakahita magdog taniyang aliyaman namin. Aliyaman namin ang ibang kita. Sa pinabali ang magwapo, sa iyong maharayon mo. Sa isang manusahan sa kapalis na namin. Ilusan mo naman sa Tuhan. Una kami tinutupang ujunan. Kedua Tuhan siap pangako, ayuh na paharajaw, doon tagugur, rodia sa napot sa ilim. Amin. Asin ni Rohan ni Tuhan Jesus Kristus. Horong ni Rohan ni Dewata Amin. Doon pasauran ito ni Perbadiama, madungani, hamuna sa luhut na. Amin.
Kami jongkok secara suhuton, mereka semanulak kerajaan kami dan mempatuduhon inabuy nami napatuduhon semua tokoh sinawuli tokoh nami hani doon sa tikyo alay marhitilas kirohan nami doon sa tikyo di bari sa deryo di mari na magjalo paso-paso padong sa ripian anak do parumain nami sa tikyo itu na humasok kami itu semua liban na kerajaan kami kami inahulang lobi so tokoh nami harus butuh masih nak lumah mari kasaluna so lima dia pun saluna kerajaan nadia nalu lima dia nak kalason ulau di besar sadarion lima dia nak wajalo pasuk-pasuk pardong saripion anak do parumain nami senamat tadi waka mari kita pasona di belas itu hatai hanya yang pada nami jelas rohan nami asa ada luhut to tawa tadi wata sitopa nasana ado asang kiat di ulau tu sesedaro asal masuk mata di bata anu rodang ma Umadi lolo ko yung kapatid namin anu lo musim aja tak kamaraja asang kiat dituroy dalam tetap dituroy ulau ta di sesedaro anu rodang ma mani loloko yang pada nami itu mataraja kas alun hoda mangma turaja ni dia na loloon asang kia dituturi dalam top dituroi ulota di alun hoda mangma amang pada nami marmula di nanawuli marmula dari kan naruh kita saluhuk na di mana dinas suatu yang mata debata jika mata mani kok jadi yo ala di benda mau ketemu bulan-bulan benda benda rumah godang sopai ulino na manortor molo mengalia alani asiknya dapat diambil selalu bono hasuhuton ambil dapat lihat gabe lihat horas terlalu mati anak tu parawen nami dina majal pasu-pasu pada kasari pio di bawah satekyo alani beda mangma kodang dia Lungar tapak kami son si Saudara Sultan.
di bagai saktikion ng marmeme hami tu anak do parumain namin. Asang kita mo na sila meme nauli, di menedengga. Si pasahado dia kada tua sa punya mata di bawah tu kata roh. Alalim medem ma godang sapur mamen. Itu jual ma. Ini bila boy terbang kami atau pameme itu muna hitak kanawar hawa merangki. Semua ni masih dalam nami tuan nami pun asuton. Bila soni wang pada nami. Beda bang majo kodak sahalai. Kasihan dia dapat dia ambil kasih ada asuton akan orang merangki nawar satu itu. Son kita parlas di Roha, tapi juga di Tekas di lainami, kalau tidak mau nami di Nawajalo pasu-pasu padoma sarbion mahile na posora siapa sejarah di partai. Tayang nanya tong hari kita mulai dia tutu di bulan nami suatu ketenangan ang giat maga di rumah tangga na parlas di Roha. Rumah tangga situ dulu tak rumah, rumah tangga solo itu kayak titik tenang darah totong tuan mana tu si koru, tuan anak totong tuan koru. Nota di bagas tikion, tulas rohanami di hami belemuna di nau marhasoholat di son tulang nami lola nami. Dia matutu semua dulu tutulah sohoi na sohoi sakap sohoi sama tuh titik tenang. Jadi tong sama dia benno dalam miras di rohanami mano pahamu na namin no so dari ini natua dan sudah pun dan sakop kadia dan sudah benonami hunung nami molo betu papenan nami na susadia maju sangat pagi to molo benno tun kolan pengantin tulang nami di sana gue di sekolah kami mas marba yang di muras tayang mula tuh kinangro di hami parken lang mula dia kami matong di tangan nami silu papan nami tuh kinangro iba tuh pakai nami tua mula raja di mula nami butiman Maju tu malah. orang peliman bisa atau tanda ban Masalah seorang nami yang berarti itu bahan mah budak somba asal somba kami itu tahu dulu nami bahan mah
fatwa kami apalagi pasok para ketukarazi karena udah anak kerajaan kami begitu benar-benar fatwa kami dalam para kamu di Tokyo asal tanya mampu di bata anggia tujuan nario yang mereka perkelingan muda benar di bulan kami sila apa nami asal bui ditikir negro bui sangat sangat perang nami kamu soalnya seorang nami kerajaan udah